Anya laki din! Ante, asino kadagiti agar-aram kin ni Venus ti mas bet mo? Ni Vince, ni Gary, ni Joel, bueno ni Roger. Apay ko maasyak nga iti agpilay. Kat ni Venus magtimaki asawa. Damdamagak laang di bet mo, ante. No asino ti kayat mo apakiasawaan ni Venus. No lang nga ti pangipasaran, nagugwapo damot-amay. Apay ngay akas ti dagiti agar-aram kin ni Venus, ante. Puro nagtatayag ken nagugwapo da. Kaslad artista. Kahit napintas mo ngamin ti kasinsin mo. Sa bagay matkit niya, imalaken ka akas-lakas tila ti rupa na, ante. Natangos ti agong na, natayag ken sexy ti pamagina. No siyakla saan anapatagay lang ha. Ti rumbeng apangibasaran, ket jay ugali ti lalaki apakiasawaan na. Ay na, no siyakla amaysa, ni Vince ti pilyak, ante. Kasla artista. Tituyak man tayo labalayo, insan. Agaramid aklaang iti reports ko. Apay nga idibalayaw. Kasano ang makaaramid ak iti reports ko, ijay. Kat agsasarunong mo dagiti suitors ko nga umay pumasyar. Di mo kayat ti kasta? Ay na, no siya, kayat ko Aduti pa ka kumikumak. Saan aday tagpapaaram? Ibagam ang aming kadakwada, asyak ti umay da pasyaran. Apay asikamu lat tangaminan akanayon. Anya? Ay na, numabalin la kuma. Ibagam nga dabalasang akasinsin mo akayat na ti agpaaram. Urayak ida dito'y balay. Agtal na ka man, insan. Tarugyakit din ay ti aramida. Apay, addan na pilim nga agbalin a boyfriend mo? Medyo. Asino nga'y kadakwada? Ibagamot kanya Ni Vince. Ay, iso talaga tibet ko para kan kainsan. Ay, bagay kayo sika. Naggwapo. Napintas ka man. Sigurado, napipintas kan nagugwapon tumoy dagiti agbalin nga anak yaw. Kila ibagbagam. Awang gayam. Ada ka rin pa namin ton bigat? Awan, apay, adda pangawisam kanya. Mapantag shopping. Nakasilis ka no, kadagiti kadakkelan amol tayo. Ay kayat ko dayta. Sige, mapantayin san. Ay na, nagado nga agpayso ti sale ita dito'y mula. Nagmayat dagatang. Wan nga rod insan. Mapantaman iji shop. 50% discount kanukat. Ay sige, mapanta. Venus! Mabit lang! Insan, ay ayaban na kamo dayta lalaki. Ariel? Si kamot gayam ti mga ayab kanya. Apay? Naragsakak ta nakita ka dito mall. Saan ka diyan nabayag kun nga ibagbagaking ka? Nga admit ta? Aywan anya? Nimsamot nga min basbasahin nagiti chat ko king kay Facebook. Ay, insan. Panawa mo dayta pangit a lalaki. Adapay ngamin papanan may kiniinsan ko. Awisin kayo kung mga agmerinda tayo. Nabsugak pay. Oray sa dino ti kahatyo. Next time tulaangan. Sige, i-message na to O sige, bye-bye. Bye! Apay insan, asino dayta lalaki. Anyamot ng kilangan. Abot ti t-shirt na. Saan sapay ang nagbugboy ti saka na. Ay na, ni Ariel dayjay. Classmate ko di college. Idi pa yung agar-aram dayjay kanya. Di lang nagbayin. Kitaan na kumapay mo tilangan na ije sarming Santo agaram kan ka. Agong nyo lang. Saanin ngagbagay. No natangos ti agong mo. Isaw, flat nose. Sobra ka mat. Nasingpot ni Ariel. Agawis ngagmerinda. Adda nga tapamasahin na nga agawin. Agro-rupa mo't anabangkrap agar diniro. Ala, huston. Intakit din ije shop. By amon ni Ariel.
Tulod na kan sabot ni Vince dito'y balay, Vinaus. Wan nanang. Sa bali man ang lugan nga inusar na nang itulod kan ka. Kunanamot ngamin nga ado tilugan na. Ah, nukas ta, baknang. Siguro. Tadyak pa'y madnaam-amo dagiti naganak na nanang. Apay, kaayan ayat maun. Saan pa'y nanang? Sa anak nga agap apuran no maipapan iti ayat. Ay rumbang laeng apilyom anaimbag jay pakirelasyonan. Saan abasta gwapo? Sige. Laglagi pem jay kanayon kung ay bagbagaken ka anak ko. Ugali ti kapapatgan. Cellphone mo samot siya itay pailang agriring. Jay man nagkulit nga agar-aram kanya. Kahit sung bata ma, Ay jak kayat. Tadyak kursonada. saan ka kading agpili-pili ating ko? Tanarigat ti makapili iti kugangi. Sa anak mo't anapili manong. Ang nagpangit ti lang na dayjay nga agar-aram kanya. Lugpap lang nga rodan ti agong na. Nangisit pa'y. Naglawa pa'y ti muging na. Ne, di mo ba'y kaya tikasta? Kunada ati tao ka no analawa ti muging na. Kat nalaing. Nasayaat mo't tanauman nga umawawag. Jak talaga kaya't asong batan. Aywan gaya manong. Sa dino ti papanam, nakasukat ka mat. Mapanak man nag-apply ti trabaho. Inrekomendanak ngamin ti kumpare kahit. Apay, nauma ka nga agdan janitor. Saan matakasta? Ngam nagrigat lang aro din ti trabaho, napapapay ti sweldo. Apay iji pag-applyam, dakkal ti sweldo. Dakkel ti sweldo dya kumparek. Mekaniko ngamin kahit. Amom ti agmekaniko. Ay kasursuruag ka. Nasingpat ka no ka naanos dya pos na. Dakkel ti sweldo na ijay. So padasag man mati mapanag-apply. Bareng maalak. Ay katuan amanong, good luck. Ilibre nak to na maawat ka ti trabaho mo. Vinaus, adan insan mo abe, ijay salas. Berberokan na ka. Apay nga ta di na nga ta na-receive ti text ko kunkwana, nga ada-date mi kini Vince itangal daw. Saan siguro, tadda ka no pangawisan na kan ka. Takasaritak man. O insan, nasayaat ta nakasukat kan. Ni Vince, ti ka-date mo? Siyempre. Ay katalo tayo ang ag-date. Ijay tayo pansitan amapan. Sige, siyak ti chaperon nyo. Ay na, nag-chip matan, no ipanak i-date iti pagpansitan. Ay, sabagay matkit di ah. Ijay nga rod social apansitan ti papanan nyo. Saan ang pansitan? Ijay mo napintas a restaurant Nagadumot to'y order mo amakan, Vince. Maibos na nga ta amin dagitoy. Maibus ta day ta, love. Love? Lawan ati awag ko kan ka. Taam mo kasong batam tumat lang ti ayat nga idat-daton ko kan ka. Ala, mangantan, love. Unay mo tinday tiyo atao. Kasla na busy na iti kasta unay. Nagdadakkel ti subo na. Sakay agtitin nag-itingiwat na ti daduma. Arit nang tarakan ni nanang ko at akong tipanangan na. Apay! Naispalan ka! Ay, danam o ate o danam! Ay, sus! Matay kansamutan adi na oras! Pitugok di bukot na... Agasang matnaminday takagudwa sa katibaboy nga insobom? Crispy pa ka na day to'y, love. Ininot namin at ipanangan mo. Saan mo abigbiglaan? Kas ka lang na bisinan. Mala, ituloy kong timangan, love, ha? Saan pa'y anabso? Nagrawat mo tinday ito yung tao. Ay, awan sirbi ti kinagwapo na. Nakapatan. Oh!
Asam, naibos na amin dagit in order na amakan. Um, Saan mo't abot tiyog ang nagatitikin na na? At nga tadakkel abuhaya iti buksit na. Love, Ha? nabsuka kon. Agyamanak iti panangilibrem kanyak. Anya? Kunak, agyamanak kadagiti foods. Ay na, syakmot gayam tinamnamaon ng agbayad. Iyag kalinduusan naksan. Awan tina itugot ko a kwarta. Waiter! Yeman cheat me! Kunak man na si kati agbayad. Tas si kati nangawis kanya. Ay, alipatak nga ron tinag-withdraw ibang ko. Kating ka agwidraw Si kapay lang tagbayad. Sir, ato'y tikit yun. Kitam? Manumad lang nga ti bayadam. Kita mo. 2,500. 2,500? Isang nga gasot lang dito yung kwarta. Mabain ako. Diyak ko maimayan. Mabit lang Mapanak pa yung sigarilyo, Jerwar. Oy, Vince! Di nakpanawan. Agsubli ka. Awan kwarta. Hello, Insan. Adda kami kin ni Auntie dito'y pansitan. Insan, ada problema. Problema? Kasanuan na addaan ka iti problema? Kat nag-date kayo kin ni Vince mo. Kasapulak ti kwarta. 2,500. Alala, isend mo iti Gcash. 2,500, pangalak nga iti kastagatan. Apay, adda problema ni Venus. Anya a 2,500 ti bagbagana. Ay, mabit lang Insan. Takasaritam nanti. Ay, saanan? Narigat na makaawat na ita. Basta, sendan nak iti 2,500 itamot laang. Pagbayad ko dito yung restaurant ananganan mi kini Vince. Apay, nagnginan tikin na nyo. Anya a klase amakan ti inserve da. Adda balitok na. Ipalawag kong turatan kan ka. Sige, agsend kan iti 2,500. Pangalak nga kumay ti 2,500. Ay nainsan, unay mo day ta a problema ana sumok mo. Nukas na, boss. Naawat ako niti trabaho. Wen, naawat kan. Amok ka naanos ka. Ket day tati kasapulan mi dito Italia. Kundi nakman nawawagan iti boss. Sarlatangan ro din. Ariel latan manong. Jak kayat amaw awagan iti boss. Wenno sir. Manong. Kapin anom ni Venus. Agpadpada kayo nga minti apelyedo. Kapsat ko, sir. Iso ti buridak may. Amom ni Venus. Classmate ko ide manong. Napayaga ko nga gar-aram ken kwa na. Sa naksamit atay. Ta sa anak akyot. Manong, saan nak nauawagan no di nak matulungan iti problema? Agtal na ka man. Agar-aram met gayam ken kato'y baro abos ko. Apay adi mo sumbatan ket nagbaknang. Sino ti bagbagam abaro abos mo? Ni Ariel. Ni Ariel? Di classmate ko idi a flat nose? Wen, nalawa pa itimuging na ken langisi. Isu ti boss mo? Iso, nagdakal to Italyer na. Saan ka nga agpili-pili? Sumbata mon. Adak ita dito yung restaurant. Awan pagbayad ko iti kinan mi kini Vince at 2,500. Amang ano ada kwarta manong. Isad mon adagos kanya. Makitak lang da Javins. Matanog ko tirupa na. Bastos nga ginbabaknang. Ala, saan kayo nga gungot manong? Kasapulak ti kwarta ita. Mataya kun iti bain ko dito yung restaurant. Agyaman ang unay ta may kaadagos, ha? Nagpartak ka mo ta na nakadanon dito eh. Ada ka di magic mo? Ha? Awan ti magic ko. Inusar ko lang yung sports car ko. Dadya man eh. Kasta gayam ti sports car ako nada. Nagbasit mo't gayam.
Si kalaan kita awan bilib na kanya kahit. Mano di bayadam, tabayada kon. Kalpasan na, duwata mo't nga date. Mababainak ka talaga kan ka, Ariel. Pasensya kan, ha? At tagayang problema, apay adinak inawagan. Thank you, Gayam, Kaputa inawat mo agtrabaho ijay dakkel atelier mo ni manong ko. Masit lang da di atelier ko. Mas daawak man. Naadaan ka adagos iti talyer? Nagabruta kami. Inan ano sa tinagorno. Iso ti pinagpuunak iti atelier ko. Isumot lagayam anabayag nga awan ka. Iso abaro ka pa'y aging gaita ko nam kidi Agbiro ka iti ikasar ko. Sika ko man. Damagayam Vince mon. Dayjay Avins. Nailawlaw anak date. Nagadutikin na. Syakmat gayam tinamnamaan na agpayad. Jak per dyan ni Vince. Driver di kumpare nga dutilogan na. Baknang alakay. Ay na, inistress na klaang dayjay Avins. Uray tanapintas kalata. Venus. Adamot lang ka dinamnamak no agaramakin ka. Anya lakit din aya. Apay kumaasaan ka asong batan. Kat nasingpot ka, kan nagagat ka. Sikat ti pakabuklan ti sapsapulak nga ideal man ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.